Pozdrav društvo, da li ste znali da je Google instalirao sam 2 aplikacije na vaš telefon, a da vas nije ni obavestio o tome? Koje su to aplikacije i kako ih možete naći? Potrebno je da otvorite podešavanje telefona, scrollujete na niže i nađete pod opciju koja se zove aplikacije. Izlistat će vam sve aplikacije koje su instalirane i one su odmah ovde na vrhu. Prva aplikacija je Android System Key Verifier i druga aplikacija je Android System Safety Core. O čemu se radi? Android System Key Verifier služi za Google Messages. Ako RCS časkanje ne koristite, slobodno možete da obrišete ovu aplikaciju, a uz nju zajedno možete onemogućiti ili obrisati Google poruke i vratiti se na Samsung poruke. Vrlo je prosto i jednostavno. U Samsung Store-u ukucate Samsung Message i dobit ćete Samsung poruke koje su po meni mnogo bolje nego Googleove poruke. Druga aplikacija koja je instalirana na telefon, Android System Safety Core, u principu služi da, kažemo, špijunira vaš telefon i da proverava sadržaj i galeriju na vašem telefonu, da li imate neki neprikladan sadržaj. Ako ovo ne želite na telefonu, možete ga vrlo lako deinstalirati. Ako vam je ovo bilo od koristi, lupite like i zapratite se za mobile. Ćao!